Omampani Dada Kofo or Shase ye akwan kese a broni friend interchanges. Odi kan ye asafo interchange. Your friend UTC at asafo interchange. We no ye pedestrian bridge so edum. Free ho no sadia asobo from or ye Sunyani Road project. No suna interchange kese kan friend Sofo line interchange. Free ho ana ne parents was say or ye a free be Lake Road and Eastern Bypass. Na no so interchange kakaka e wa asokwa. Na asokwa de no ye koduru ba bia na ho che kakra ba. Enti omampanyi dada President John Dramani Mahama penso. Obehu otumfo. No otumfo ka chen say there bi mate say wo kọ France amamu. No mo so na eboa na frɛ company bi Agence Française de Développement. Omo no mo disika ba ye nti de also ye biaye ni ntimi ntoa ba bia Lake Road no ekoso na ye wi Coca-Cola na nyame ncha de otumfo kan nti ya toa so ekoso wi ajansha yes atoa so ko Lake Road nti otumfo ye no se da bi am se Kumase boni chiche ye no ye fe bi inner ring roads and outer ring roads na inner ring road no e sha se e free Araga Junction ufura ba no ba airport runabout ufri airport runabout na uko Suame runabout na ufri ho afa Western Bypass akopie Sofo line ufri Sofo line na uko Santasi runabout ufri Santasi runabout no ba hojo runabout no fa hojo about Georgia ho Eastern Bypass no sa akopie Araga Junction eno ni inner ring road nto nam asokwa interchange no so na yeko ana o se me share inner ring roads no baby atototom sebe Araga Junction I was say there interchange ba enyenwe na how kase pa wo so run about if it's a car kase nyina eba abasia kosrem eho nenam ana niema edwadifo eho so ye Sofo line interchange we a omo kosunyani road so be for na ho kire kakra ba ho de okomampon so ho ano nam na ho kire kakra ba enti otumfo ka say no so ade a o si hia ne ye nyame ncha de o hwe Ghana ha first boni be ka say first 3-tier interchange interchange say wo ho say wo Kumase nya no ye ni 3-tier o hwe asafo ene asokwa nyina enokra na ye semi clover leaf interchange say du ba bia wontimi nko ni nyina nsi nanso Sofo line de e friend full clover leaf interchange say ufri south e ba obetima atwamako obetima sane na okopie Prempeh College if Prempeh College ko kwada so estate ufri kwada so estate besia ko Western Bypass ni nya twasi enti ete say de wo ye circle nti friend full clover leaf interchange ana ye hu say aban aye 3-tier interchange wakra awo Poku ase enti edru ho no ana ye say da bi awo say no kra no omako diska every African Development Bank enti 3-tier no mu change ko 4-tier interchange enti ebe ye 4-tier interchange no na je say ye wo ha no ye ho chie cars nso bibire fia nti na wo say nya 4-tier interchange ni bi so ewo Kumase ana the northern sector of our country na we do two for na nanom sabe aban de share Department of Urban Roads na urban roads enyuma no do so yentimi ntina ho de bia nti e wo say ye de ma consultants omo betina ho as resident engineers ono na de nyina engineers ayeboa woti ko bi e fe na associated consultants omo na share awo Poku ase de no nti dru Suame interchange no omo call ye bid no mo aso ne nyan nti consultants on the project they from associated consultants they won say say ne ye won kran ne ye Kumase so before na ebiso betima contractors to two for na so ono ane ba na de nyina fe no Saka or the Rango for or the Brazilians be companies aba ti ono aso company Rango no say you betima ye interchange na interchange bia no ye ya enye say interchange no nko asi ho o hwe asokwa ana say Eastern Bypass and Lake Road ye wie omo ye police station kra ma asokwa omo si classrooms na ekwan no so bae nti say Lake Road say de ohoyi omo no cars ejina kwan ho nyina no ukọ
Chapate Udiko Dumpas Junction, my Temena Kakraka, and Unkwane 1 million euros. I ye penny alcohol. And the CCC are 2 boreholes. Now we are interchange. I say a quiet war when you are friend of local roads. 1 year. Now can say, oh, call interchange on traffic, but I need paso, you see, Quina, Nipenia baby in fact. Sana Asafos, ye, as a for interchange, ne doom, will be free. Woman, hello, bird, duma, Omonam Fonaka Beaumont, ye, pedestrian bridge, will be free. A doom, ba, Roman Hanof, Roman Hell, Baobefa. Tisana, so I'm interchange, so, yes, no. Interchange now run about us over here. Yajimu, Yan share, say, any interchange. Na say wa obefa ho nyina wo ko makro wo ko Abrepo junction wo free ko from ko wo na wanomanya wo nso nyuma ekoso so wo pese wo dikan ye kwan a broni free bibi utility relocation sabe nsuo ene nkaneafo omo ne ma ne nam fom so wo anyi enko ba bia ekwan no ba be sa ase ni nyina because sa kwan na na wo ho no dwumako bia na efrem Lemex Power omo fi Germany omo ne be ye commercial asphalt nya nto mo de nsuo ene nkanea ehun nyumadie ni afa ba bi ene utility relocation no ye emu kese pa ana local roads no so wo ho say bia oduru anomanye oduru makura e bia small culverts be ba ana say overpasses o see ni nyina ye na ye manipa ehun nche no say de be obi ko breman obi ko Suame obi twama ko bo ho ni a no ho beto no nti ye no nyina awie ansa ni aba interchange no ni aba ye ho adwuma na dwumakro mo ye from Rango ne consultant no so ha the local roads ni nyina no $40 million ana interchange na nkasa na so no it will cost 140 million euros variations may come but that's the contract sums this year sika ye twa to no na sabe otumfo ne mpa bo na kwanche eka ho ana Suame ene so be kra be hwa ye be 40 interchange and the contractors and the consultants are there. Yabakro my adwuma ebo tumfo obese twema kobremaya ye hu no na ne mpabo na ne bebre even utility relocation ne ka say ye benya ye bebre because of the way I hot it you know but ne bebre contempa enti na no chese otumfo or the ne mpabo tayechi o hira ma adwuma no ekoso ti na o say ne contractor ne consultant omoba no mo beche otumfo na ewukude oni dia de no mo sene nsem hye biom say adwuma kakra ka da hoyi a de ni mo nyam e ba santema me bia ka Ghana man nyina no mo ba no mo beji nsem hye because e wie a say de Suame o hwe Kumasi topography ni tie na Kumasi e wie Suame interchange a oni be se it will be a wonder to behold a have ye fe pa be bie Kumasi so ne be bie obi ofa ho akobia nti obi okọ Islam oko mampon o safa western bypass mbo sampa dwumadi kakraka bi ebeba na bema Kumasi so apagya ekwan de woye kwan wo ba bie wiase ba bia ene ma ho bie e masase bo kosoro e manipa kra ho tono mfuturo na mo ho nyina ne nyina bekofom enti ene Rango ni associate consultants omo wo ha omo ba na omo ni otumfo abedia de no mo sre nsehwa na kwankyere bia so ho a otumfo de beboa em say ye sha ase na music asem kra ho aye de advance mobilization by otumfo na sade na no kan mu free finance ministry say en kan ho ne mo advance mobilization na dwuma no nkoso ti omo ba aye aseda o masa beje otumfo ensem hya na na ade omo ba no okay the original mensa bonkomi a friend of engineer Kobna Bempong on as so chief executive of associate consultant otumfo na ade nyina Mr. Engineer Sayebo a na wanyini nti oje na home engineer Kobna Bempong osaye president of the Ghana Institution of Engineering to a fellow ukoye fellow a na fe ufro to be president na otumfo so te hai yes engineers nko na mo fellow oye ade ebo engineer etima honorary fellow to otumfo ye honorary fellow of the Ghana Institution of Engineering sa so na president John Ajokunkufo President John Ajokunkufo obedi o mampanyini e ma oye boa engineering fraternity to no so honorary fellow but engineer Korabin Pond the engineer why wapem akodru fellow to no say president me am engineer me so me fellow of the Ghana Institution of Engineering, the youngest fellow of the institution. The Otuaso Brunino, on a deputy
on a deputy project manager project so ana deputy when Ari say resident engineer associated consultants or chief executive ni no so no nya de bia no okumase o nkran na nipa oti ha de bia wo hwe adwuma no resident engineer bom on ejina associated consultants anim ana mo maka sheriff ana omo I've introduced him Peter a deputy project manager enti omo maka ni nyina so ye rango adwumafo a engineers ebi surveyors ebi drivers oba no ogina ho oba kokodo mpagya nensa se wo hwe okọ no twi bibi de pedestrian roller say the gravel go no efa so awiabo no so oka na oka grader machine bi otimi ka bi so baba sia no ya de pa ana adwumadiefo ni nya wa so mo baba ji otumfo nsemhia no momiampre rango construction for ye yampre engineers ye yampre construction for no my ade for the show was made and also I do no so who's actually a woman now be dear if you do no near yeah more to yes more for one for papa be artist on you are more man if you say more for one for papa be artist on you are more man yes more for one for papa be artist on you are more man no ekwa kumba okudin free say when you go no ni mujani o afisa manfo asitira mabrabo na bede ade so wo de woman sia ebom de ni awuni de ayesisa ye ayi wa be twam kono wo do ayi de danso